halala salibonani hlobo zami ngalesi sikhathi sihlangana ngolesihlanu ntambama lo hlelo ngaludlala ngaloba ngasiphi isikhathi subscribe landela ezochisa sibanda YouTube channel sibonge sensi yabangani bethu ke hlangana lo hlelo lapha uproducer omkhulu ngubongani uBongs. Thank you very much for joining us. We are live. We're in the city of Kings Goblawayo. Umajika zikali umqalisi iziba namhlanje. Msakazi ke mina ngithanda ukuthi ngubisele emuva umnyaka ubongani unyaka 1993 lapho ngikhule khona ke eDeweni endaweni okuthiwa kuseDeweni eLwagwelo lapho ke msakazi ngikhule ngingabantu ke ungena ke eSabatha ngihlala ke khonapha ke ecaweni kwaze kwathi ngaba ngumdikoni ngagcina siyafundela ke ubufundisi bami leli bize kunilona ngelika baba omkhulu kodwa abanye ngibaza liphika ngisebenzile ke ngumfundisi lapha ngathwala ngako Chundura ngasuka ngaimberengo ngisebenza khona ngumfundisi umnyaka waphambanisekayo nalwana ka 97 lapho ke ngagcina sengimithise umfazi womuntu into ezalayo ukuthi ke ngasuka ngalingeka uSathane wangena ke kimi ngathandana ke lo mamoyo wagcina ke kusonakala indoda yakhe ibisebenzela ke eHarare ubaba zangabuye ke uphoza umnyaka wonke waza amadoda akudala ehlala esikhathi umama zithwala waloku sikhipha isisu wazi wabeletha ngoba umsindo ke omkhulu ikubaleka kwami siza kubulawayo umntwana asekhulile echisa kodwa lakathesi ke umama lana lo baba lasibafa ngagcina senthethe unkosikazi ngeke ngikhohlele sana sikhathi engicela ukuthi ke respect them amabizo abo wathi emsakazi hayi la kanye ngwathile ke mfowethu. Thank you very much wena uthi ngicela ke izingoma zama Soul Brothers yeba ngisenye umfundisi manje akwaphela kudala okwe church ngantshela ke impaqanga echiyeneyo ngajabula kakhulu loba ezabo splash ngoba ngemva kwalokho sokubhedile ngaqasa ukungena ke endawo zokuphuza utshwala wathi kudigele ingoma sibona ukuthi ivela nga kuLucky Dube mbona uLucky Dube ngilaye ngakutshela ke uLucky Dube lawe phala njengabaningi bese yakho sibale uthi lo kodwa uzangumthathele umuntu wamthatha bona ngikutshele ke remember me othi uyayithanda mbona nikhona la uthe ufuna ingoma eyangithatha engibisela ngezikhathi zoziyana Lucky Dube. You left for the city
ghetto, no place to call my home. I tried to find you many years ago, but the woman you married to was not good at all. Lucky Dube, Ingomete, wherever you are, remember me. All-time great, a classic song from Lucky Dube. Besi chalege umajigas kali. Hey, madad. Sisuela panage sikokote go Cynthia Ndlovu. Yesi, Cynthia Ndlovu. Upalake ungapi mama? Cynthia Ndlovu ngumelela umsenkosi. Cynthia Ndlovu uthi kwema le dilemma enkulu. Umnyaka 1999 lapho ke mina bisengile jaka ngilizibisele kakhulu ukuthi liyangishata ijaka lako moyo lo muntu wangikhomisa kodwa ngile ex yama uthoke nguDevson Ngulube. uDevson wezwe sengivelelwe nje usela umchato waqasa ke ungidinga engizingela wazwa ngithola wanje uthi yena ke angeke ngicharges either sawufa sonke nxa ukuthi nakangitholi kumele ukuthi laba kungabileke indoda engitholayo wahlupha ke umthatho usulungisile ngahlangana naye wangidonsa wathi ngiyakubulala ungachatha wangithatha silapha eSouth Africa wangisa ke eOrange Farm endlini yomngane wakhe lapha walala lami ngenkani khona ngesaba ukutshela ke indoda yami isikhathi leso bekungu October silungisethe ukuyachatha ke ekhaya ngoDecember wahlale kwenza ukuthi ngavele walulala lami ngiyakubulala kumuntu wakho lokho wahlala ke lokho ngizama ukuthi ngingarrange lo ngangamkholisi ngicho even during sex ngase ngenzele ukuthi nje ngimsuthise akhohlwe ngami kodwa lo baba hayi wala elokho ehlupha ngancenga ngisancenga ngiguqela phasa azatshela ke lo mna wakhe into ezakalayo ngase ngidinga ke abafana eSouth Africa amaZulu amabili enganikeza ke i2000 rands engangichethe ku account omncane engakwazi 2000 rands ngabatshela ukuthi ngcono ke bavele bamngenele bamsushela nqande uNgulube wambiza ke esithi kumele ngihlala naye ayenze into ayifunayo ngoba ngase ngisenza lokubhuka amalodge eJoburg wabuya ke laba amaZulu ngalungisa wabuya wazo chatha lapana labelandela bekhangele ngithe ngisiba laye base bethelekile bafika ke bambamba lo baba bamthathela ke imota bamfaka ebhuthini lakhe ngasuka ke mina base ngikhulekile babethe bamqeda wahamba laye ke babuya ke sebethole evidence ukuthi hayi bambulele banginika
oh banginike evidence ngase ngibanika imali yabo ibalance ukuthi ngikhululeke-ke kuthe-ke ngoDisemba 15 ngalowo mnyaka sesilungisela konke lo ngakwami umkami wayehlale ngibuza ukuthi ungani indaba ngani uyethukile ngathi hayi maybe i-anxiety yokuthi siyachata ngo-15 ngabona sengithathwa amapholisa base betholeke isidumbu salo undoda kwelinye-ke igaraji lamazulu lapha emlahlele khona kwasokubanjwe yedwa wasekhuluma ukuthi uthengwe yimi ngabanjwa-ke msazi ngabotshwa sina siyachata ekhaya ngeyi-22 no-25 ngabotshwa kwethu samkami wabuye ejele wabuza ukuhamba njani ngabatheka ngikwazi wathi ngo-2001 yangena-ke indaba-ke khoti ngaloke ngiphakathi lapho engaphikayo ngatholakala ukuthi-ke ngilecala kodwa vele sengisevile nganikwa 8 years kodwa ngigcina ngiphumile kwehlukana kwami lwangakwami kuthe kona bangisejele ngafika ngabeletha khona umfana lo mfana ngikwazi ukuthi okabani kodwa umoya wahle walotha sowakhe umntwana ngoba agcina ngithi eqiza umlo wayengirepha so umntwana ngazi ukuthi ngikamufi kumbe obani kodwa ngiyazikhulisela umntana amtshisa ngilapha-ke eSouth Africa kodwa ngase ngiduke kakhulu umntaka Sibanda yikho ngagcina ngisezinto enjalo cela ungitshele-ke izingoma ezilandelayo hey haya kodwa uhluphele umntana enkosi wayesaba ukuthi ungatshela-ke indoda amadoda amanye sidonga ukuthi asizwisisi singatshelwa ngomama sebesibone ngani-ke omama balamanga bebefuna ngicela-ke ungitshele ingoma ethi umoya wami yiwo ngasekho lapha-ke singontuthi siyathunqa kwabulawayo ngomfazi olathi indoda emagumeni eskies.
Moya wami usekho lapha usukhatshana ke sukhona le kodwa uthi ziyathunqa umajila betshela ke kumele sivudla ngithi yekela mbabo manje ududuzile Ndlela duduzile Ndlela kunjani wena mphethe yakho athesi uqala duduzile Ndlela uthi sakubona Chise mina ngibhala ke ngingapha ke ngaseMelika kwelika Biden onyawudala sokuTrump manje uTamelika lapha ke hayi imbamba ngamandla ngihlala eIndiana ngisuke ngomnyaka ka 2022 ngaba nje iCovid ehlala nomnye ubhuti esibhedlela oeCuba ngajwayelana laye ke lo bhuti sesisilile lapha ngacasa sithandana ngihlalile ngoba mina ngangisethi udivorce lo ngakwami ovela ekhaya wakosibanda ngahlala ke le ndoda le yaseCuba kwaze wathi umnyaka 23 sadecide usekhona ke eCuba ilanga soze likhohlwa kakhulu when isaredwa ke siku apartment khona le Cuba I was raped tutuzidlo kodwa ubhale okay uthi ayisilubizo lakho okay sesimbalezo lakho I was raped yena ke wamdubula wafa then I was taken by the Cuban authorities ngavalelwa besile nxayime ngiarrange ikilling le America ngapha yaziswa kwase udinga ukuthi maybe kule insurance luckily 2 weeks engaqeda ngephakathi kwathola ngela lutho ngabuyela eStates I'm heartbroken ngiyamkhumbula ke uJames Brown ngithanda kakhulu ihliziyo yami buhlungu latheze umuntu esasithembisana uzohlala sonke but ungasenani kwalile angikwazi ukuthi wabulawelana kumbe kwakuyirobbery for real kumbe kongabantu vele abamqophileyo ngicela ke njalo ingoma enye ke lana okwachaya ekabekezela nansi bekezela Bekezela ngilinde ntombi yami ngilinde ngiyabuya daliwa
bekezela ngilinde ntombi yami ngilinde ngiyabuya dali wami jova malanga kuphela unyaka ngibona isithandwa sami ngakugcina kudala isithandwa sami ngiyakukhumbula jova malanga kuphela unyaka ngibona isithandwa sami ngakugcina kudala isithandwa sami ngiyakukhumbula bekezela ngilinde ntombi yami ngilinde yabuya dali wami bekezela ngilinde ntombi yami ngilinde yabuya dali wami jova malanga kuphela unyaka ngibona isithandwa sami ngakugcina kudala isithandwa sami ngiyakukhumbula jova malanga kuphela unyaka ngibona isithandwa sami ngakugcina kudala isithandwa sami ngiyakukhumbula uma ungekhola eduze na isikhathi ngathi asihambi izinto ngathi azenzeki uma ungekhola eduze nami isikhathi ngathi asihambi izinto ngathi azenzeki jiyawo bekezela ngilinde ntombi yami ngilinde yabuya dali wami bekezela ngilinde ntombi yami ngilinde yabuya dali wami ukhathele ngokuhlala ugijima eqondweni yami ngiphumula ubusuku lemini ngicabanga ngawe njalo nje ngithemba ukhathele ngokuhlala ugijima eqondweni yami ngiphumula ubusuku lemini ngicabanga ngawe njalo nje Thixo mbusisa leli langa laphe wele esandleni sami njalo ngoba nguwe kuphela owaziyo ngizomenza nomntana bami 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 ngizomenza nomntana 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 sajabulelana ngizomenza nomntana sajabulelana ngizomenza nomntana ngizomenza nomntana bekezela ngilinde ntombi yami ngilinde ngiyabuya dali bekezela ngilinde ntombi yami ngilinde ngiyabuya dali bekezela ngilinde ntombi yami yabuya dali bekezela ngilinde ntombi yami ngilinde yabuya dali ngilinde wena mama ongiyabuya buya buya
nasi ingoma ke mnandi ingoma evela kuBhozo. Ingoma sithi bekezela, ngubekezela, limaze ngibekezela mina ngumaze nguBhozo lijida lami from long time ago. So sengugogo bekezela manje. uBhozo Melo Sivundla. Unjani Melo Sivundla? Sembona ngincede ukuyibalisa. Sezimixed up ngicela. Melo Sivundla. Mina ngidabuka embalibali. Ungathi kuseCholotho, ungathi kusePlumtree. Kokubili kuyangena ke Chisa. Kunjani? Wafika esikole ngafunda kusoke embalibali. Bekumnandi ke lapha embalibali ke. Mfowethu ngithanda ukubingelela ngilapha ke ekhaya mina kwenzakala ke inkemekeme ngomnyaka ka2014. Ngifikile ekhaya lapha ke kwanijabulisa kakhulu ke ngithola abantu ngase ngishela ke intombi ezitolo intombi yako Ncube. Umkakhe ke umuntu adele umkakhe ala ekhaya. Njengendoda ke ngihamba ngeGP. Hayi wawela ke lontombi. Afuna ukutshela manga ke msakazi ke angizake ngikholisa love making lo muntu lo ungiboye mfakele something ngamphose ngani sefuna ukuchaya istroke bakwazi ukukhisa yazi yonke into ngathi lo ngeke ngomchiya ngamtshela ukuthi sokumele ke yabalekele indoda mina ngizavuka emadabuka kusa ngintshontshe sengibile egoli sihlezi lapha sitshontshana nje ngayibona le ndoda ke mhla ibuyileyo isebenza ubudomena mlimisi ngahlala naye lokho ngitshontshela kunjalo ngase kwathi ke mhla ka3 January ngamtshela ukuthi yena ngizade ngabo 4 ebusuku avuke nganoyachama ke walala ke impahla ngizibhakishile impahla yakhe ebhuthini wathi uzenza iplan ukuthi abaleke njani ngoba ngamfuna ukuthi kuchawo 6 o'clock ngichapha ke iborder ePlumtree ngoba ngafuna udlala eBotswana apha ngani siyathatha ezinye izinto khona ngamdupha ke Ntombi kaNcube asehla senyuka baba ngahamba la wacheke abantwana ababili ngadlula ke iborder laye ngena kule Botswana sachaka sesiya khona ke sesiqonda eGoli sithe sike ngale kubo Rustenburg kwenzakala enye into engazake ibonakala kumbe buthakathi balundoda ke imoto adubuka iviri ke hayi aphuma umgwaqo Chisa ke ngenza accident yomhlaba umama lo wafela khona on the spot ngalimala ke mina kakhulu angilasandla nje wona ngikhuluma kunje forward sana sami sika left esahle saqunywa ozwathi sa amputa abuza ukuthi amputated aha sahle saqunywa lesandla ngathathwa ke babuya ke abantu bangisola kakhulu ukuthi kwezelene manje into khona bazofuna mina be responsible ngomncaba wangikhona ngingelayo imali bahlanya abakhala isidumbu abangibo kaMfazi undoda loke uthiwa wayendinga sendinga legoli ngoba swabuye egoli kodwa ke uzenzani ngoba ngangikhonjiwe mina ngabuya lapha egoli ngengikhohle uhlupheka kwami ngomnyaka lwana okwamanje ke Chisa ngilapha egoli ke sokola ngempilo ngisela moda ngilani njalo abantu abaningi abangincedisi ngomoya wabo omubi isikhathi esiningi kube kuyimhawo ungazondela into engasoyabo kungani bezondela into engasoyabo kuthiwa bazondela into engasoyabo so abantu kumele bakuthabele owakwenzayo baba wambulisa umntana abantu nami ngiyavela ukuthi ungambulasayo wena ke okuyinto kwakho lokho wazokuphambene wabe siyathola ingoma ekhala lesikhathi yile ka Sister Bettina aha hiyo hayo leyo Melo Sivundla
in the meantime, you were put, no. You were put, you were up my cellular in the meantime. Oh shit, actually find a place to win tonight. You were, I ain't gonna stop, man. I ain't gonna stop, you were chini betuna. Und yes, Antoni, you were chini betuna. You were chini betuna. You were chini betuna. Und yes, Antoni, you were chini betuna. In the meantime, you were oh shit, it's happening tonight. Ancient man, you were a chabu batavoroso. Oh shit, it's happening. Ancient man, the place to be tonight. In the meantime, you were in Kalakbon the P, a person. 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 In Kalakbon the P, you were the corner sonata. You were the corner sonata. You were what do you be reading? Shipping. Oliva, now what does it? Hey, I could trouble family. Get it, here I would see the rupee. Get it, here I want some it at all. You were a timidity. Oh, timidity. You were a timidity. You were a timidity. You were a timidity. Toba. He never time. Oh, shit. Actually, find a place to me tonight. Tapas in the mix. Oh, shit. You were I ain't gonna stop, man. I ain't gonna stop, man. I ain't gonna stop, I ain't gonna stop. You were chini betuna. Oh, yes, Antoni. You were chini betuna. In the meantime, it's happening tonight. Action find a place to be. Oh shit. In the meantime, you want some more? You want some more? Oh shit. In the meantime, what do you be reading shipping? Oliva, now what does it? Hey, make good trouble, family. Get it, ever would see the rupee. Get it, everyone some is alone. Ever would see the rupee. In the meantime, you were a sit, double show me too. Oh, 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 spepana, watchana. Oh, spepana, watchana. You were a spepana, watchana. Oh, spepana, watchana. What do you be ready shipping? Oliva, now that's it. Get it, ever you could trouble family. Get it, ever would see the rupee. Get it, everyone saw it alone. In the meantime, you were a step up chatting. How it's a man can read it. You were oh shit. It's bad of it. Oh shit. Yeah, this is what's happening right here in the action. Aha, ngoba ke emnandi ngoma ezithi sister Bettina, kunjani Bettina, sister Bettina. Siyabonga kakhulu ke Melozivunula uhlelo lwakho kamlalela thanda uhlelo ngisakhumbula ayizekele yakho ke ibuye ngokusheshsha okukhulu sibale
Yes, lapana siya kuThemba Chiyane. Themba Chiyane nguwe sikuphethe kwamanje. Themba Chiyane uthi mina ngivela ke eNswazi. Ngasanda udlule embalabala lapha chisa kule ndawo eNswazi. Uba kuvakatshele kithi sikugcine kahle. Inhliziyo ifikile wala muntu ngicina kahle ngitsho eNswazi. Yey, besisiya lapha ke endawo kusemchabezi. Kulesikolo boarding school lapha ngekho khatshana ngikhaya 5 kilometers lapha ke engihlala khona. ENswazi lapha kulobugebengu okhona lami ngagcina sengumuntu yalo ngena ke yabogebengeni. Sambile ke ngomnyaka ka 97 sizama ukuthi siye Europa sethathela kama teacher ekhona nama borders. Abe sihamba lapha sifike ke sitshontshe lapho phela khona ke Danning ngoba sitshontshe bangasibonanga siphume ngocingo. Bazama ukusithiya ngesecurity yayikhona ngasa sitshontsha kanjalo ke safika satshontsha ke impahla zabafazi into khona ukuthi sasingabe lamafoni sasilunguza sibabone benqunu bese phakathi ke madomabo sibiye sitshontshe izigqoko zabachayileyo kwamanje isigabeni ke lapha kutshontshwa baze bahaya isecurity sekilano ibona khona phana iyenziwe yithi aphuma ke basebethola ukuthi how besearch abadinga abantu samba sikhitha izimpahla abalandela ke inyawo bazozongena ke emzini wangikhaya amapholisa asithola ke izigqoko zikhona ngoba sasingazithatha sizithengisa ke eGwanda ngabotshwa ke kodwa ukuthi ngangiyimina ngamfunda ngiform 3 ngisiya ku form 4 labangani bami aza ke sikhathwe kanje ke eGwanda lapha esaqhathwa into ongaza kuyibone ngamapholisa wagcina kuthiwa senze i-community service sakhitshwa ke ukukhitshweni kwami lapha ke ngabuyela ngisithi nyakuya revenge osekilalo embambile lamapholisa yikho ngafika ngamgwaza esegedini lapha eselinda khona kwindawo yezesa ngamlimaza kakhulu kubala kwami size egoli manje into enhlupha ke chisa ukuthi ke ever since ngalo lana ndoda into zamasambi kahle ngithole nzima kodwa ngumdinge ngixolise kodwa sengimswele umuntu lo uthi ngiyambona ngapi ngiyahlupheka kulento eziningi ezibuyayo kwesikhathi ngiyambona ngigijimisa ngestina elamapholisa sengehlele mfaka sibanda ngidinga ke inyanga engalahlisa lo moya ngibhale ungisakhumbula ngithemba ukuthi kulo mnyaka ngisiza ngicela usize emntwana umuntu omdala siyakwazi ukuthi sizabaningi lami siza baba kwakubusela ngaleso sikhathi kodwa ngicela umfake emthandazweni sengithwele nzima mfowethu please help me I'm appealing to you Jesu ukuthi nxa ungithwele umuntu ongalahlisa lo moya kalo ndoda ngithwele nzima mfowethu bengixotshanisa ngaso sonke isikhathi akuhlali 2 days 3 days vele lo msebenzi angitholi into zonke zivalekile ngabonga down nanti ucingo lwami lapho ngangithola khona loba nje ungibhalela ngasibe isikhathi ungomfonela ngiprepared ukuba ngisuka eMzansi ngizobona wena jakhele banzi awu madoda ngicela ke izingoma ezilandelayo hayi uzibhalile ke izingoma wazicela eziningi abantu balimithi abasebenzela bakithi abatshontshelwayo hayi kanti thina singayithola ngaphi siyatshontshelwa emasimini siyatshontshelwa yonke indawo singayithola ngabe imithi enjalo ke lisize lathi ukuze sibone ukuthi ukuthweni labatshontsha laba babanjwe benxa bebanja balimale lathi ke sithiye bisa ngapha nxa ukwazi ukuthi uthiwa njani sincede nangu baba uyakhala lapha ucela ke usizwa nazi ingoma ethi uyayicela ingoma evela ku Splash Dan Chanda bekumnandi yonke into sizenzela
Nasi ngoma emnandi ngoba phela ke Daniel Channel lesplash sakhe olojasitshela lona ingoma kathi into zobunandi siyazenzela bese ichala ke uThemba Jiyane kela ke manje ke sibambe ke uMesia Dube. Hello Mesia, unjani Mesia Dube? Mina ngahlala ke le jaha ubhuti wase Nigeria lapha sihlala ke eLeytonstone eLondon East London Chisa. Ngomnyaka 2080 isikhathi engingafa ngasikhohla. Lo Nigeria wonke msake izwi lomhlaba. Ngasanda ukwelana ke lo mandla wayelobuvila njalo ke engihlukumeza. Leli Nigeria lamphatha kahle ke nisaziwa kodwa ke ngangakwazi lapha ehlala khona njalo ngazilutho kodwa ngasaza abangani balo. Lahamba lami ke ngwana club zonke indawo. Into malisayo ukuthi ke isikhathi esiningi ke nesikhathi nxa sisiye emacansini leli Nigeria ke kwakuthiwa kulento enathwayo bayisitwenze ukuthi sibuye lamaphupho amnandi sazi lapho esivela khona. Into kodwa engithela ke ngane siye zezendakiwe ngihle ngijumeke ngife nyamfana kaSibani. Mina ke I'm very strong woman special alcohol ungehlule but lo enganginathisa ngangilala ngizikhohle engakwazi ukuthi umuntu khalene ngamvuka ke impahla yami yonke ngaphansi ijikelelwe bese ngikwazi ube senza isex kuhlala kunjalo ke ngingambamba ngisopa ngikhisana la ngenze yonke into waye ngafuni waye ngikhisa angichenga njalo la ngase ngikhanuka kodwa ngesikhathi sokumele kuye ecansini enkonzweni lapha ke athi ke thatha ukubhodlela kwakhe ebhathini ka unathi athatha ngomabala ubhaliwe ukuthi ngigoogle ukuthi ngibone lelo bala ngalisela angizange ngilithole la ku Google. Ngazama ubuza kama Nigerian bathe kabalazi lelo gama. Into yanhlupha kuyini phosi kunatha sithanda. You ask too many questions. Nguyayitsho njalo you like asking too many questions. It's got nothing to do with you. Is it your girl? Is it your girl? And you want to paro? Is it my girl or paro 4 times? Hey, why are you asking? You think I can kill you? Kuthiwa njalo baba. Wahlala lokwenza njalo. Ukuthi ke unikhumbule ilanga lapho esake senza lami ngikhangele kuhle ngikholise angikwazi but sometimes I wake up ngizwe ukuthi bengisenza sexy ngibone lama symptoms ukuthi lapha into ezenzakele besenza sex hayi ngathi mhlawumbe besiko lapho ngahlala kwesikhathi ethi uthe ke ngo2009 February 11 engafa ngakhohlwa leli langa chisa kwaba lento emangalisana kwaba lokugugugu into ekhalayo eboxini ayibelalo wafika chi box opuma labangani bakhe bathi bako business into le maze kathi kwakhala kangaka into egugu engani yahamba ngaqala mhlawumbe ngamakhundwane endlini ngathalaza ngaswela ukuthi akula makhundwane ngakhangela ngama ngathula into lena yazi ukuthi into ehamba ngalanda ibox lena libekile sitting room ngenza ukuthi into le iphakathi yayihwapha lapha ngibala wena obhale ayisibe ngikhuluma so inhliziyo yami aba tempted ukuthi ke ngivule ukuthi kwenzakalani lapha ngase ngibuya lapha ngezwa ngathatha ke uphini ngoba ngicela maybe kulento engenileyo ngacela nje ngaba kulama squirrels lani maybe kuyeqile ngabe ngithi ngiyavula ke msakazi ngibone inyoka esabeka ngakwa ngamemeza ngafenta engikwazi ukuthi ngaphapha ngase Newham
General Hospital lapha nga-admitwe khona angikwazi ukuhamba njalo kodwa-ke qiniselile inyoka ngayibona ubuyile endlini wakhipha when I told them ukuthi ngibone inyoka endlini everyone didn't believe me wase kuthiwa mina ngile mental illness ngahlala ngesibhedlela sentshela ukuthi ngiyagula imkhuhlane wengqondo yena up to today angimbonanga i-picture ngilayo sasithethe siyi-2 kudala iyo A1 angikwazi ukuthi-ke unga igama lakho kuthiwa nguThomas Oduwenge Hush hayi khona man liyabona-ke bosisi hayi evela ngithule kathi ezwi zonke imhlobo anti vela balutho ukujintsha angibandlula imhlobo kodwa-ke sengethwe kakhulu lami sengize ngichakho lapha laluvalo ngikhona apha uthi ngicela ingoma ezikamtukuzi lana ethi Thozeza Baba ngoba ingoma esasithanda sasibuya-ke emashowini akho eRex sizobukela umtukuzi ngicela njalo Thozeza Baba Oliver Mtukuzi yo ngachala uvalo bantu wenkosi Yes, ingoma evela-ke ku-Oliver Mtukuzi album nava ingoma ethi Thozeza siyitshele-ke Mesha Dube yena khona ngaseBrithani lapha-ke yabona izimanga ababhilivi bathi-ke ugula i-mental illness sethi ngibona inkala kathe inyoka endlini ama-British athi kami inyoka iyangena ngapha wena vele usuhlanya wena faka injection lephilisi faka luhlanya lolo madoda qinisela moya ngibhala-ke ngise-UK ndoda-ke impilo yami ibenzima kakhulu
Obumnyaka ka 2003 ngilapha ke kwakunzima ke intombi zekhaza zingatholakala. Ngahlala ke mina lapha eUK ngisebenza ngigila emabhawa emapapa ngahlala ke lo mntana ekhiwa sasikwetshisa kamnandi lentombi zawathiwa Msami tshone lata lami labangani wakhe sikholisa sigida njengendoda ke I think yimi ngam-understandanga ngangicabanga la uyandithanda ngoba wajela ukuthi ahlalela ku lap yami angibambe sometimes anginike amahagi lawana anzima asuka ngami-invite ke labangani bakhe endlini bafika ke endlini sahlala lapha eBrighton sithe sihlezi endlini badakwa sibili basihambela babuya following weekend futhi wakhona mina ngabona ukuthi lapha ke indlela ayengikhisa ngalo mntwana ngacabanga mhlawumbe ke konke so right wangikhisa wangibamba yonke into ngacina ke ngilala la waphuma ke kuseni behamba laphana ke umntwana lwana next thing imoto ezi12 zamaphoza ziphandle bathi phuma mphakamisa izandla babe sithi ngichatshwa ngerap ngabotshwa ke chisa ngahaniswa ke ejele ngathonisiswa after 2 years eCrown Court ngaba thina sathandana lanxa ophuma CCTV etshengisa ukuthi ke ngangila e-night club kodwa kwathiwa ke ngimbambile ngagwetshwa ke 15 years ngase ngesulelwa ngihlalile kwakumele ngidipotwe angadipotwa la kaThezi kwakuthiwe ngizakhitshwa elizweni kunzima ke ukuthola umsebenzi ngikukhele although mina I'm a qualified somebody please don't say my full name just say uqinisela ngiyabonga chisa kaThezi manje ngiphala ngilapha ngise-Luton e-UK Nkosi yami ngadlala ngekhiwa nganxa selivele la tshengise ngani liyakuthanda phela abakwazi labantu badlala la uqala ngayithola amadoda sojwala abakhala abantu ongabamba bese usizala automatic labo kawuqalwa uyangizwa mfowethu akuqalwa la nxa ithabe njani akubambe lephu ungaqali ukuthi wenze inkonzo edakiwe ngoba kuza kuhlupha inkonzo yenzakala esopa la ubone ukuthi uvumile ngempela ungaphambi uzithela nje uthi hayi lo ngendlela mbame ngayo wangeqila ngiyambhabhula uyangikhisa wenze yonke into uthi mana siye lapha even ngekhisi yona le nceda ke ungaqali ungabamba isandla unganzini beinterpreta lapha eUK amakhezi amaningi abaningi kwakuthiwa sexual assault by just petting ibham andaba sezitshaya izibunu unkazana nxa ngutherwa umtshaya izibunu sexual assault be careful lina ama-COS ngiyabona sona amakhezi amane ama-COS afike e-UK apapazele ebona nikhiwa lilula amakhiwa mfana mlihamba lenata lonke lekuseni but ngeke uthole esikhathi ngalithola uzabeleza kutshela ukuthi usuthola manje mvonisela kabonga sibongane igama Jesus Banda siyabonga uhlelo sakhumbula God bless you all you take care of yourselves and each other bye bye
no. Sound the thing.